Speaker and legislature song ko mulapala lablabagan ng talyensiya mo sa government o chon pon payungsap pechuan luko buran kar song na sa bulmachay Rongen Rahnwet ngay sa Nicolas meran pechuan kalye kuburakan autagan sa bulmachay Rongen Rahnwet o iya sa ralaban sa bulmachay Rongen kayo kawapan ranen tunate koryaw kasamtan so FSS kasilo main kapasa mepit kan sinasilen kapinsalet sa mga kubitay sa tuwa o katayong sa bulmachay iran masalangan ponpe rong sang kolonya wain ponpe kalian rong nan sa bulmachay region ponpe pechuan alatira rong makasaleta me entasien wain US nan wain ponpe Pechuan niya ray cumal katong kalangan ng Kantan School, pwede Kantan School and Wayne Pompe, ay pechuan ewang US Embassy, o kawawi pel Koreawan World Tunate, me pechuan niya Wayne Chimen Pompe, me pechuan naman of School and Wayne Pompe. Nintuan tama sensan nan Parwat, Kriya sa Kriya, uya kalimpiakan par na Kantan School and Wayne Pompe. Pechuan program and kawopan ran and world tunate. Pelikoreawan kawopan world tunate which ye essay contest siya yung chingita kosay or contest siya yung malen. Nantatoko chun school yung liman sang elementary high school kanan Pompe. Pechuan alet yaray chungal kisakis te award puerta and contest siya kan. Korea and sa bulmachay Rongen Rahnwet yeso FSS Joshua nakayama. Palian rong nan sa bulmachay region Pompe pechuan alatira rong makasaleta me Australian and Pacific. Chaweta kasarawian kasampaniyo so kap ye FSS Joshua nakayama nuwak me Department and FSS Justice kin pechuan Tungalan ki me pacho tago chukwain Pompe. FSS taswo nakayaman yang uya so kap riya me uya so pen patrol me uya me sawaste donation sa Australian government ang way me present pan Pacific Maritime Security Program. So coach pan yang tatokong sawasakan me tuwecha apol pan disaster chakuya pan like akan nalapin setan person o som cekan pan kakapali apalpan maura naramasakan na person. Irailakan na pacho ni kasaraw yang kasampan so what ye wasalapalapis pa ng Martian Wayne Matalanim lukan kalakal Matalanim Foreign Affairs Secretary Candy Eliasser U.S. Ambassador His Excellency Carmen G. Cantor Acting Governor and Wayne Pompe, Miss Christina N.A., labalap chikan nan palian momot sa tiya o aramas chocho kay sa Wayne Pompe. Miyan kapasa may pitokan silan kapinsalet sa umako bitay sa tuwa. Palimakan pachuan na palito kay silan muniyan kapinsalet sa umako bitay sa tuwa. Miyan pachuan sa rawoy kapan may railarasakan makakiyang kochki. Tebachuan alat akan silan kapinsalet sa umako bitay sa tuwa. Sang serusam lima lalay sa busu o sang ramas laut sambaray sa kuwan bachuata. Enpil bachuan sansal may rail niya kan mensayan kapiyang kochki tebachuan alat tokan silasilwat. Tokan silan kapinsalet sa umako bitay sa tuwa wat kin pachuata publikal palpalian monmunian Pompe o ni dispensary at kolonya. Palian publikal kin pachuan bakta. Sang lakwal unmay sang laklak mauning saujak sang niyat len niyalan
Orang kaunap sang lakwal walap ni may sang leglak silu morinsawas. Koros memenyang kos kita bacawanale to kaisla silwat kananan o teta taropwet mo to kapan pachota. O to kaisla silwat kan bacawan muyawi nipa. Sang nakawitan kalyen was Central Port Disease Control bunyan sila sil. En kabinsalet so mga kubitay sa tuwang so chakapa rapol para batpacho ni percent waisak tayo ponche. Na report maganpachota sa kalyan Pohnpei State Vaccine Administration kasaleta meleleto. Ni June tuwa wan parya katriya sa kriyam. Iray laramasakan me paskiyar tapachuaner. Tokay sila kabinsalet so mga kubitay sa tuwang. Kayo entok the first toast o second toast the karyang tok paspacho ni percent wali sakil makanagalar karyang the second toast and Moderna o Johnson paspacho ni percent si sakryang. Tokan sila Pfizer kayo entok the first toast paspacho ni percent may saktuang karyang entok the second toast paspacho ni percent may saktayang. En pacawan sansan Rahnwet chay sa kulman ki uniyan sinasin silu ay Moderna vaccine ay Johnson o ay Pfizer. Ang Moderna vaccine kan pacota pakriyaw nan Rongen Rahnwet sa kwalunan punga Johnson kan pacota pakiucha o Pfizer kan pacota pakriyaw nan Rongen Rahnwet sa kayunan. Kaimsang lan sa kulman chay Rongen Rahnwet chay ranmasan langan Pohnpei ngalangal kan patpacho ni Pitriyaw ponche kulak wanaw minitay sa kwalong na isang ulal kan patpacho pit silu ponchiyaw lakay sa kayo minit may sa kwanaw ng sawas o ayaw ngalangal kan patpacho ni Pitriyaw ponch wanaw kulak wanaw minitay sa kayaw ng sauchik. Rahnwet niyalam kan pachipin o pankak niya marmarakan kachaw kasi niyang kan patpacho kalmasa numay laysak limang nanawayaw ilok lukan pa na kan patpacho ni Pitriyaw legsilu. Ni sauchuk kan tabakan yang marmarakan kacaw o pankak miya kacaw masul. Kusiniang kan patpacho palimasa numay laysak limang nanawayaw ilok kan patpacho ni Pitriyaw legtayo. Ran kaunat kan tabakan yang marmarakan kacaw o pankak miya kacaw masul. Kusiniang kan patpacho palimasa numay laysak limang. Ilok-lukin tayo na kan patpacho ni Pitsilu tayo. Walang ranaya patpacho ni Tigarwalisak, walang Rahnwet patpacho ni Tigarwalisak kayo. Wan sasokan kachaw mangoratan ng Rongen Rahnwet tayo patpacho ni Insis 0.01, wan sasokan kachaw mangorati ng Sangpongwet patpacho ni Insis 12.3. Pohnpei Banner sang kachpin klapanaw minit kaisa kayaw ng sauchuk o panpraw sa lang kachpin klapanaw minit kaisa kayaw ni may samandaka. Main ko yung matsakanaw kapain sa kulmat chay Rongen Rahnwet kalanganan kubran karas o kasaledya.